Dr. Mwesigwa Robert Rukarore MP Wambara City North owabanabwabwa naho timu y'abatezi bebikonde n'emijero kurugo muri Mbara City Kickboxing Club bebembirwe Ausmbata na Titus Tugume yabasimo kukozesa gentaranta zabo okutungura ebyemizano mu Rembo Mbarara Rukaraba yabashajika na miliyoni 2 okubakwatiraho kwetebekanisiza empakeze bariyoni baza kwetabamo kandi yahigeminye to kubakozesa nk'ecyo kureberaho kukozesa gentaranta zabo kubasa kwetungura Nyenda kwiga abanya-Uganda kugira munonge minyeto aho ruhona twegera hari Mbata na Tugume nabandi kwenda ngo internet zitu zo hanga yatubire tuskoseje okukuza emizano nkeje ya kickboxing kandi gumwe na gumwe okwebaza UPDF okwitiriza amahegayo kukoza internet yaboje ombya kickboxing kandi yaragansa okugumana abakwatiraho Tugume na Mbata barya kwetekatechere mpaka eza Battle of the Championship ezrabeho kwezi kwa mushanjo aho Tugume arije kuritana Abdulatif de Yongera okurugo mu Busoga rero Mbata na itekatechere kuritana no munyakenya Elvis Okero aharukobo rwa East Africa Aya talents n'abazire abamwikiriza abana abanyabina talents bongera kutujoininga ni twine discipline ya manu munongo wawo training notegwa kufuna discipline nibanza kusima munonga honorable Rukari kwemerera amana giyateka mune mingi munonga agiyateka tiyagateko umunakeje umurimba yagateko umuwestern ako ebite ngi twine twitaga ring kukaje ring naza kuchikora cyeta ngenda gukora fundraising no bano kose no wa president za kuchikora icyo immediate cyereka ngo at western twaza revenue aliyanko kutona misumani ndozo mulabo msheke nkoko misumani na quality nkoko tona misumani gatije tulia Nde Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire